y su oponente en el rincón azul, ante el opponent in the blue corner, representing Russia, Darima Sandakova. Judges, Sweden, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Germany, Turkey. Referee Mr. Alvin P. England. Давай я дышать. Паузу не делай. Не надо сюда голову. Молодец. Шаг назад и сразу атака. Линия атаки нужно дарить. Линия. Дёрни через корпус. Шаг назад. Дарима, надо 4 удара. 4. Молодец, Дарима. Руки опусти. 4. Дарима, теперь надо в левую сторону. Давай, забегаешь в левую сторону. Через левый боковой. Давай, пойдет, не сбивайся. Через левый боковой, Дарима, дерни левый боковой. Еще раз, дерни левый боковой. Молодец. Не останавливайся. Души. Дарима, души. Молодец, Дарима, молодец. Step back. Дарима, 10 секунд. 10 секунд. 4 удара, молодец, и 4 удара. Manda al sinistro. Tienilo pronto. Bravo. Così. Tienilo pronto. E non andare indietro.
back, step back. Step back. Attacca, tre colpi con sinistra! Ancora, spingi, entra! Sinistra,
Il sinistro, mettiglielo sempre! Come prima movimento sotto la mano sinistro! Holding, holding. Dopo il destro! Step back, step back. Credici Angela! Sinistro destro! Sinistro destro! Più campi! Frequenza! Non la puoi ripartire! Il sinistro mettilo sempre! Metti i gocci! Holding, holding, holding. Она кидается левый джеб! Молодец! Step back, step back. Basta che devi straniare! Non ti accontentare! Non ti devi accontentare per te! Di più! Di più! Devi dare di più! Holding, holding, holding. Break, you step back. Box. Ladies and gentlemen, the winner of this bout by unanimous decision is the boxer in the blue corner.